Ana eru nang gini. Ana saya bulpet dulu. Lewat ini, lewat gini lu. Loh, kau yang umroh dong 10 free 1. 8. Oh iya udah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ya. kita ini? Kita lagi di Tanggul, bukan di Pleret. Kita di Tanggul, Pak. Ada sinyal loh. Ada ini, di sini ada. Nggak tahu nanti di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HRS apa hadir be? Enggak, kemarin Habib Hanif. Tapi ada orang FPI datang, Habib Muhsin datang kemarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan HRS sih. Para pecintanya yang hadir. Sehat selalu Bib, gue babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Sidoarjo. Luar biasa. Aul makin ramai saudara. Ya. Minal hadirin be. Amin amin. Insyaallah berkat Habib Soleh. Pleret ditangkap Felfat. Ya, Cucu Gerwani ditangkap. Bil qabulil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surat lagi enam kali mau bilang mau amin si Yasin. Pasti. ABS sudah di lokasi B. Oh, udah bebar. Pleret sepertinya harus pakai rok gitu. Harus Nggak tahu pakai apa dari dia. Karena bukan pria. Cari makan di agama. Lu cari makan dijual diri ya? Aduh. Poso hadir, siap Poso? Makan di warung, Mas. Cari makan di mana? Warung. Nggak bisa dia, nggak punya duit. Pakai angin ya. Minal hadirin Babe, siap Kalimantan. Luar biasa. Ini jarak sekitar 2 kilo dari pusat acara. Sudah nggak bisa mobil parkir. Wah. Min rasulin illa kanu anha. Gimana mereka nggak mau anu ya? Pakai bis. Oh, Habib Soleh pakai bis. Ini ekonomi kerakyatan terbangun semua. Orang Tanggul bahagia. Tadi kita bayar parkir berapa? 50.000. Berapa? Itu sudah diatur sama pemerintah ya, Pemkot ya. Iya, 50.000. Dan Bayangin, lebih nggak boleh kurang. satu mobil 50.000. Dari parkir aja pendapatan rakyat sudah berapa? Iya, berapa RT itu? Bayangin. Puluhan juta, bisa sampai ratusan juta. Wasyamsu tajri laha dzalika taqdiru Sumbangsi dari son-son orang. Iya. Iya. Sabiqun nahar. Kalian jual air doa. Lu PDAM jual air aja boleh. Kita nyari air kok jual air. Ini haus mau minum. Kita ini nggak nyari air, nyari lu sembunyi sih. Setan-setan komunis kepanasan kalau kena Yasin. Lu yang udah bodoh. Lu emang bodoh sih. Ngaji nggak ngerti, apalagi paham haul, nggak ngaji aja nggak bisa. Mungkin lu bukan Islam, makanya lu marah.
ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون شعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم حملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه وإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون آمين Alhamdulillah habaib, makin dicaci maki, makin banyak yang cinta. Mudah-mudahan yang cinta tetap cinta, yang benci tetap benci. Mudah-mudahan yang cinta meninggal dalam keadaan mencintai, dan yang benci mudah-mudahan meninggal dalam keadaan membenci. Dan yang bisa dapat hidayah dapat hidayah. Mudah-mudahan mereka matinya akhir kalimatnya dengan caci maki habaib. Amin. Amin, amin. Illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah. Tutup dulu kan saya boleh. Dulu sampai sini. Oleh tidak salah BUsin tahun 2 tahun. 2 tahun sampai sini ya.